بسم الله وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما المشرف التي في لجبه أموفون إسلامي كفولي هنو على كشينا كهنا كبركة أم الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جل النبو أنكرمو الحاج الشيخ ماما فمانتا أكلين كوفيكا وجلو كنسيجي كمولودو نينما yake oduguseye no bena karido ma marsikalo klitan ani woron bla samba fla ani tan konoton o kene kelinka ay kene baski do don kene baski wala saka do ke islamé o belajele ka do ke jamanaye akenenka yasin kalana ka chaya qur'ane kalana dalailul khairati no yakasili ala kirakan sallallahu alayhi wa alihi wa sallama o kalana ka chaya kenenka o temelen ko fe baraw dalela ni ala kira muhammad mankutili do keli أنكرمو خليفة آدم كوناتفه شوقي عن شخصيا فصا أنا جانغو دولامي شوقي كلما آيات الركب يا ماما بيت الإله الأعظم أكرم بي من مدارين يا ليت شيرها الورى مصاحبا لمن سرى أطويل فيا في صحراء بالبيت أقضي وطري إن الذي نارموا بعمرة وزمزم مع توافق تنمو أجرى استلاء من حجري ووقفوا بعرفات محليات سيئات ثم استجابوا دعوات للمذنب المستغفرين وفي المبيت بالمنى نالوا الأمان والمنى وعاينوا رسال الغنى وعيقنوا بظفري من بعد ما حجوا كادوا وبالغوا لذي اشتهوا لأرض طيبة أتوا وعارجوا في الآثار جاءوا لأرض يثرب زاروا نبي العربي حولي داجي عيني أبي بكر رضا وعمري محمد خير الورى من جاءنا مباشرا محمد خير الورى من جاءنا مباشرا محمد خير الورى من جاءنا مباشرا وداعيا ومنذرا لديله جاء مذاكري شوقي لخير البشر شوقي لخير البشر من جاءنا مباشرا وداعيا ومنذرا فذاك شيخ تيجاني فذاك شيخ تيجاني فذاك شيخ تيجاني فذاك شيخ تيجاني أتانا ورد تيجاني
يقينا حار نيران وما خفنا يد اللجان فذاك شيخ تيجاني كريم الباح والحسب سليم الإرد ونسب عظيم الجاه والرتب فذاك شيخ تيجاني كريم الباح والحسب سليم العرض ونسب عظيم الجاه ورتب فذاك شيخ تيجاني ولي الله معلوم فعبد الله معزوم فسير الله مختوم فذاك شيخ تيجاني ولي داس قداما رقابا لأولياء جمة كبدر لكد على قوما فذاك شيخ تيجاني كوفي أنكرمو أبو بكر جاكيتي كابو فانا عليه وجلوكا نفا ماندي مو معدون عليه فانا يمين فكينيكا أنغالي لامي dalailu kala ningena ingaya shiya chama ka suratu yasi kala ningena ingaya shiya chama ka fara juma shuo juma su yasi bi kala shiya keme yirika shiya ba yirika ko alaka hina sitaba uma minu fatura islamiyaka ko alaka barka do jamanana wallahi jamanan nyemau jamana marabau kata se doni bau ma ambe kanga je ka dugo ke mama e ka fara mama ka nimbara ina sabu mama ka nimbara nye faso jo bara doe na suratu yasi takalaje qur'an dusukundu wallahi yasi ashiye kili alakra sallallahu alaihi wasallam domina bi dikrama wa yasura abu jahili akeleme ka jafa la be alakra kama 40 shaban jalda akeleme ka chebina ni jo alakra ka dala o chebina ni ay ordu duma ni kra bora li salati al-ghada aw li salati subh ko abita sogomada seli ukaje ka bamuru jiga alakra kan shiye kili darbat rajulin wahid bugo ko kili ubani songot lan faso jama basara o java min tundlara alakra kama sallallahu alaihi wasallam abu jahili kumitoka temeso finatri kofe asralembe munye abafo ya shababa quraishin iyakumul laylata an yafutakum muhammad abafo quraishi demeson aya jando akana so mamadu ka auda alakra bi to sogono ka ala jugu jabi abafo la anju wanna min qaya adu wallah ne mamadu dumi dange ala jugu ala fama yito la kana fo jibril lama ako jigi kata alakraba muhammadu yorola ikata bamuru kelendama bamuru binani o de baka dala ta muru kelendama dabi shekini sababala o tigeleke nomay o de kera suratu yasini onana de alakrama sallallahu alaihi wasallama alakra ya kalani damine ka aya damado soro dalba masayare labana ka muhammadu deli ako alakrama tote minu mi kadala ache binani besunara ni ma tote na alabi jiye besuna yani laharache mati kunumbli kira ya jo aya damado mina abora kana o che binani u bebe sunogola aye buguriche kabla ukungolola ache binani shima bo kalama ala kira sorola ka bo kata hijrala ni kana madinatul munawwara wala sa aslameu ningena inga ulaina amena nganiyo faranyonga ka dusukunga kilinyi ka hamu ka kilinyi ka dugo ke fasoy ka dugo ke jamanai ka dugo ke mali ya rabbi mali ala ka sabati mali ala ka deumbe mali ala ka dina korota ka noro do ala ka barka do ala ka ben do ala ka kilenya do ala mali jugu akera yoro ya rabbi ala musuno gora mali jugu ala ku suno go nu suno gora kana kunu yere wala sawati na choko kama wati fitini mimbambolo kada kena bonyaka
kada kena korotaka kada kena dugo jabika wallahi amna udakunya damado tugala jona kasoroka akunje ala kiraba fa sallallahu alaihi wasallama ako iza ataradaka shaytanun min ash-shayatin افتح بين يديك كتاب الله ولو لم تقرأ فيه فإن النظر في المصحف عبادة وأمانة من النار كراكو كو قرآن تنغنادو دلائلو تنغنادو كوني شتانا كو أبيني كرامتك كي بنا مني كويكا قرآن دايلة افتح بين يديك كتاب الله ولو لم تقرأ فيه فإن النظر في المصحف عبادة kwa dayele ka laje ni nye hal ni ma kala ble ko ala ni kishi ala ni tanga ya rabbi anga jamana ala ka kishi ala ka tanga ako kafe makarimul akhlaqi ashara ako jogoba dama dobe jogoba minu abi jonse alama jogoba minu abi jonsuru ya alala jogoba minu ya fabike joma anga hakili to mina sabu nyana maya kundala kasuru ya man ishtaghala bidunya فإن الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل أكو آدم دي كناني نيركو كناني نالكو كناني نلاهركو إلا بنغبلا أكو سيابنا تشونغانا أتسودا واني سياننا إكاكيشوبا وي كبروي warti marai finuti marai sanuti marai ijogo debi marai ni sara ala bi sara ni kawale de kaburula ako koson makarimul akhlaq ko jogo baw ala kira tira jogoba minu ye kanu sabati anga jamana kono kira e kabako mai ala de tora maka kaningena insigi kato madina kaningena insigi mai sabadi maka madina mali aka na jo ayara la da anga siruge o fa inshura mali rete kofe ko ina ko kira bora maka anana madina mato e mali wa ambala ya koi sabu farafinya na masi kono ama fenje na dana wolola ama fenje ala kira kira farafin ve sabu ala kira baye farafinyi aba fatura domi abu waye kodingena umu aymana de yata katadi amokema odon ala kira ya bolongone barka mashi umu aymana ma ako anti ummi bada ummi ede ne baye mba kofe farafin ngangu bolo korata mana mina oyasoro shini wa muso be anglais muso be japon muso be farazi muso be ala kira bolo shina farafin muso de la ko anti ummi bada ummi ede ne baye mba kofe wala sa makarimul akhlaqi ashara ako ila awwal as-sidiq kira ko ale tira jogo ba minu ngama kadi mauludu kelauma kadi ala kira kanubauma kadi mamadu mandoma kwa folo ko oye chien foy nami kumanga kumani chien ka gele akakunanga bilaban ala jomba do kumbe atara kungo kona kabara bena ala batoma ay ledu di ala ma kuma do were kon fo lahara itene minen ne kama sabunti femvonte mindo atoro la ala jarabi ya soro dodo bandu ye sondo de gwen o bolibato tarase ala joma akongal fabile kan sutura jugu ben nofe ala joye karata do jirala ko teme ki biri ni ngofe ayi biri mamina bolibato so minu mbeka ge nana se ala joma o ko am mbeka chedo ge e ma ye yawa ala joko ne aye abrile fla koro ni fe kofe e che brile jabet kera e akom me kandugo katla kan yoro ira akere olu nyena mana kai olu bolbato nana doko kwa kana jo kwanga chetara olu bolbato temena che wulla kana utale kwa kwala joma keka ko ikaba ko nena na fe benye fiye ka ba ngojugu de be ngo kange ere de ne dogo itlara kanjira mungera ala jo yelela ke ma korodon ako ayi ako karata mi datugu ko ne ka chie de yi datugu sabu ne ledu ta alai ngo fonga sa nti galotige ako nine kunyo leidu chien ka galotige ko miye utumi yoro ulaje ibrile kuna mine ngane nga leidu dafa ka chien fo o de keru nyana mana kai utemena karata intede ne ka chien de yi sotura aslame o ay chien fo la ala ta labla makarimul akhlaq ala kirana nani jogoba minu ye kadi mauludu kelauma aflana sidikul lisan wasalis adaul amanat ko iyere dusukunga ke tieye idalane ka ke tieye ikake leidu dafalaye leidu kagele ayo mina ka faraka ala kiramandun mauludu kelaw aw wasara jiena aw wasara lahara domina ni jiye bi wele ka jo ala nyakoro o don
sete maye dabalite maye ka ta chokoroba yerela Abul Bashar kana Ibrahima Nuhu Musa Isa abebi dese fo Ahmad al-Bashir Seda Amina de odon abena sujudu ke alay alaba fa irfa ra'saka sal tu'ta ikun korota de mimbi fa fo mbake mimbi fa fo Muhammadu irfa ra'saka sal tu'ta mimbi fa fo mbake o Muhammadu o de ko angale du dafa mawludu kelaw kira kanu naw ko angale du dafa o cheba dokumbe ay ledu ta kafiri de ale ni kafiri de benaka atara war singa kafiri fe ni hake dia mbe magonya shini ni eri mbe na war dima nga ulu dugu ni nyonje bat togobe de kuru ne be baji de be o kuma na eri sera minge islame kay ay labe ni cheka wari kana badala ama kurunzoro ayi jo eri dumbe kase leidu kanana chen kalfa kanana chen aya tegajan ako dalba masa e ka kira de ya amaru ko anga leidu dafa e ka kira de ya amaru ko anga kalfa sega tigima ala ne desera ne jonye nga eti dese mena kalfa dima ika sa tigima o yorobe ay jirikuru dota ka wobo jirikuru ina ka kafirike ka wardo akono ka bataki sebe ko faraka karsa mingwe war mina ibolo o karsa de do makurunzoro nga alati dese nyi ka wardi alama ngwa ka dima ay jirikuru inta ka bla baji safe ako ala nya kalfa dima ka sa tigima o yorobe o yasoro kafirike na lemi jo badala ka eri laje ako islame nunu leidu tula ubi nege ki java ambena eri minga eri sera chemanna abola doni ayito ka jirikuru bardo na to e bajika ako ijoba ngani jirikuru ingono mbo takata ke logo e kadimu soma jirikuru dana sale maminga lere jirikuru bo bajila ka nyu akamanguna fa wo shile abeka tana yeso aba okonogo mawo beseka ala kenyene ala bibla ka bara de la yoro min yaja ale ta don mindo ja ala de ya wele ko he ko na yiri inta yananga se songi ka kalfa dima asera so minga ya muso wele ko karsa na ni jele muso e jele dama ale jele ke jiri la po jiri yida e cheti fly o yoro be aka wari yida kenama akoni ajme ay warta ya konda ya sura ka warda faledo ay papier ta yo kala papier kwama ko islame karsa min ye war singay fe ko dedo ko ambe dina mina ala fama do atedese ne sera ya eri sera ne makurunzoro nga ne yika kalfa di dalba masama ngwa ka dima che jole sigira nyinama awulile odela ka kuruta ka islame kay mage atara se ako islame kay ma ko wallahi ebe alamingo ibe dina mina o ala tay che ne rebi tubi ka bolison dabla mbido aka dinena la ilaha illa allah muhammad rasulullah muyake leidu dafa o de la alakira ko alen nana ka leidu de dafa ka tien fola sabati ka dala ne sabati o mauludu kenaka ninganga de awma ka ke kadoe anakata aka barake nae aka tonobo aka nafasoro sabo au nakaka au ya alaka mabawe aya alaka jombawe au ninin kaka sabo au ya alakira ka mauludu nyanamaya ananina rabi'u ko silatu rahim ananina o shinji tugui aslame o ayaji ja ka shinji tugu o ye alakira ka mauludu nyana mayali doye ka shinji tugu ka balma yadla ma shinji tugu alabi tugu ni shinji dla alabi dla mamina ala shinji dla ka ba ala kwa ma ko jigi kana ika adama de ngala nyona shinji kontina ala ko muna ako parsige tigeli mandi na shinji dabe mena netige nto fe ala kwa ma ko wallahi mbelaidu dima ma o ma etige ne ala bo tige ma o ma yitugu mbo tugu o cheba do mena ka faraka kama le ndobe shinji tugu la do aba bade umbe abu deme kama le ndara ngo kono ala bina ka shinji tugu na fayira ala waraba de ya ge ngo kono wara abuli bato tara yere soro yiri do sanve yiri furangela tari siki kinya ako wara manna ko ne manyata ako ambi meade ale sigile me yiri furangela ayi ngolo jaka yiri bolo laje anyebe ngorongo sadola obeka nebo kajigi ako ala ako ite nyumange do de dungumana mai sanvela mai akiye ndabo nyumanga mawa o yorobe aye kamadla kabla aslame mauludu kelaw kira kanu baw aye kamadla
ay ala don nogoyala na gelera ala bi don nga ala don wati e geleya wati ala magutala ay kamadla kamale aya tege jako ala mbengale alala de ko shinji katugu balmanya kadla ala fona soro ne te shinji tugulaye fona soro ne mambalma udeme fona soro ne manjinji udeme ala no ye tie o seka je o boloka je ala wara minye duguma ama shimi sami vlene safe ama shimi o torola kabofana nga wara minye duguma o wara inde bangira wara musofe aye wara ba shimi ne fene shimi ala shinji ne de yatugu shinji hine amakari iko jige wara disukuna wara kanane mena aya tege jaka ni fo dalba masay minge ajigira fo wara kungolo koro ki kodo katama kataka so shinji hine ala ya jige wara disukuna wara masama fiu ni shinji hine ay hina shinji ula ay hina baduna hannu ma don ala ba don okuma mauludu kelaw ko ala kira ko kan voye ko aka ni mine aka yere nafanaye shinji tuku aduruna almukafati bisani kira ko ayeke nyumandona ye akana ke fitiri wale ye akana ke hasidi ye akana ke nyumanjena ye ko nyuma keli baraji kelembi ye nga nyumandona baraji chamande boye ka damine tankata nyuma doni ka gele nyuma keli okumana anga nyuma ngela ka nyuma do uye sege minga anye ankara mogo uye toro minga anye anga mabaw uye toro minga anye ala kira na bonaw ko anga o don kirai ko don kira somogo ye ko don kira bonaw ye ko don anga kara mogo ye ko don anga mabaw ye no kera ala be here jidanga aworona bazlul ma'ruf ko anga ke nyuma ngela ye anga ke sarakati boba ye ni do ka nogo yima hine dola ala yanda amange kilingi tilkala ayami nudawili ha beinan nas dombi yela madde angara mogo bika nogo ema ite shinin donde ika jaddodo ika surudodo aya haklitu wartiki bado kumbe sebaya tega nyiginedu nga kanage bakilu ni fembi kun fendi alama ni yadi alama aba chama fale kadima o wartiki bay atiso sarakati boma dondo kerala akabalo emiye sheni kamidu amuso ana muso beganga sogonyimi gerebu dedo wal maika fo kongoto do nani jo dala uko ayazo ala kama biyauntle nani ya malogoma kilenzoro amuso koko kata do dama wa akwa amuso mako doke bali ko ale atanyi ni kata soro de ayere kata do nyini amaso nga fendama jaw mabe dalba masama o yorobe Allah Ta'ala ko meleke uma ko aya ka here magaze ayo yelema delikela intokola aleka here bana aka bara chena aka soro chena adesera muso koro muso furu sara o tara furu chewerema nga ale minje herela ka minje na folola ka minje dumunina ala isekoe ka na folo doma ka bara doma ka joyoro doma o sangumbe o fene ka don chekoro mi no e wartike koro yin abesara ka deli ate dumuni soro afene tari jo ka beninga dama do o ka be o sangumbe ma akwa yanzo ala kama biya untle nani ama dumuni soro wartike koro tle nani ama dumuni soro nga tara jo ka be damima o dainde fene ya ale deli salo ka be o dongelema o fene seboye o bina shedu o bina kamidu amuso ya nyininga ko nga ta dodama wa o kwama ta be dama ni ya ale banga dala ale ma fenzoro aunga ni nda ale ma ambi doweredla muso de mungera muso ye kamita ka sheta kata di deli kela madala muso kasito de segira fo abi higisigi chaya nyininga ku ako karsa ako sabali angele ka delikela son ebe kashi onofe ni nyonjol du amini nyonjol soro warbea na warmina ekata dosa minga die kana kashi ni nofe ni ntoti kibolo musoko ayi koke otene kashi kuyi papa otene kashi kuyi ne kashi kuyi miento fiyewa ako ne kumeche minga furula ka kon enye ako wallahi ndara soro nje koro de be saraga delila
ako se kumba ale yere million b'a bolo miliyari b'a bolo nga ale ma so saraka boma ate so sarakati boma ate hine fandana ate hine waldina ate hine yatimela do ya ndeli ni ndoi a sura ameka shedu ameka kamidu ko tle nani chema dumuni soro ale ma se ka hinala binyaye ale yere tle nani ama dumuni soro akwa hine de ya tonga sira cheko musoma kuite tonga to farakawa musoko ya jumeye akuyo saraka della minfo sango ni doina ni ngaloina ni watina ni ndaina ako saraka della kuyene ready wa tilka la ayami nudawilha baina nas ko jiye doina ala tay mba yelema joni nyonje choko mingadi nala ya yelema mbalema ke ka yoro shima yoro mingadila kana nyine kana yada kana kafa ado ala miye bise shinibo ala bulu awolo vlana ala kirako ka fo mauludu kela wi abna nafasro mauludula abna nafasro ala kirak kanuna abna nafasro ala kiraka banginina ko kam min voye awolo vlana jogo pmbabado ko hifzu zimam lil jari ko aya hakilito asige nyawna aku bonya aka hera kuye akanu toro akanu tonyo akanu jigitige la haradun maoma isige nyoma kishi kabuyi toroma kishitiye ayato asige nyonga lafia ayato asige nyonga lafia akana toro suma ni sigi nyo kuima karsa yinto nyo afo ya fama ika ya fanyi nafe sigi nyonya hake akagele ala kirako mazala ni jibril yusi ni biljar ko jibril ama wuli abale ladi ni sigi nyo ka hake ko fale tara miri ka fo nyanguma sigi nyo bi do soro ichiena o doejime muso do kumbe ambalaka do ko ambalaka o kasabali nu saballa furula alabu nafa nu saballa furula wallahi ni musomi ya che kanu ni ye femi mbangi mogo ba kanu ni musomi ya che bonya ni ye demi mbangi mogo ba bonya musomi ni ye che hinemine ni ye demi mbangi mogo ba hinemine musomi ni ye che deme ni ye demi mbangi mogo ba deme wallahi ambalakau akana soka safiu faka soro achew ya farama sabu ala kirako law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha ko nasoro la abi daga davenwere davenga sujudu be davenwere ale Muhammadu tumba fo furumuso ka sujudu be ache o sabali koson o nyumanya koson o siginyonya koson ko muso akanga siginyo mbonya muso dobe una nafo ala kirai abi seli abi shun abi nafla useli abi sarakati bo me musoi mamina fatura o yasro ala kirabe vayazila kira nana minge ako daluni ala qabriha li ad'u Allah laha aina kaburu yirana be ala welay kira nani jo muso en kaburula ka tega jan ka be ala wele atlara ka tega jigi ka tisigi ako Allahu akbar mogo ko mungera rasulu kuma ako muso en kaburu falendo tasmana ka datugu ako hali nyata farikolola be kaba ko yara ko aduye munke aduye munche ala kira ko jibrila nana min vonyi ko muso akuntara miseli do de singa asigi nyomfe walma barake minedo kana barake nay akaso o singa sigi bali o de ba kaso atlara feina kwa titadi ayo bla kaso asara ko singa sigi bali de to akaso o koso ala yakabato beche o te shweni direct yede o ye kata singa ka banga sigi o ni mami ya daba kama kai sigi nyonga fe unjue ku namara ka faritaka ikado ala mogo toite ikabatola mauludu kelaw ayanu soja aka afarifoni ala kirako ka afwaye ko abin nafasoro min venena aleka mauludula akonondona ane alaba odeye asiegina hifzu zimami li sahib ay folo min vo hifzu zimami lil jar ode siginyoka hagay mais sisa ako ashegina hifzu zimami li sahib ijenyo ani barakenyo ani isiginyo mi abe sigila yani ka baraba akambo de masisa o ko fedu watasi akonondona kirako ka foye mauludu kelaw
ko aga hagili to ala ko kira daif aya ka dunan bonya o be an ve Mali la yanga koro dunan bonya biya na nga to dum biya na dumuni ke biya ay ji dama biya dunan bi bonya ya Mali la ya ka koro ya ni ala kira segira ko fo mauludu kelaw ye akanu baw ye akanu nyogon ye wallahi o kaka ami nafa soro ola ami bonya soro ola mami nya ka duna bonya ala bi fara nabila ibrahima ka khalilur rahman ibrahima ale sanjaman zoro nga aka sambi shegi ani ko ayo beke kadna umbonya kadna undumuni fo dondo kerala nabila ibrahim kitabu do bena naye ko ibrahima ko wulu batan fla de kumbafe o wulu batan fla be kana joloko a sheni sanui na tara shi dugumina bolo mimbi genge ka wulu sirala abe sanui me ibrahima ayere bi shi duguma ti shi debeka ko ibrahima ku ye ninge kada munga ako nye ninge ka jira ka jiye waju adama de ngado wartiku kado ko ma bi jiye soro ka bana Jibrila ko ala fama ma ke jaga gela ala adama deni sevla ani jurumu teban e ka fu yi e teri ala ko nterido ngambi ya maru di mai kata laje ibina don terido Jibrila yele me ka jiga ka dinaya de la akoy Jibrila ma no e dinange ko na dumunike Jibrila ko alhamdulillah o foli mingera Ibrahima ko jaranye dinange ye masa tokofo nyenga na folo tla sabaye ka kelendima sega ka ku Orobe Jibrila ko subhanallah ako dinange o kuma jaraye nya tlangele fene dima ako sega kaku Jibrila ko la hawla wala quwwata illa billah ako jaranye nyenga na folo bedima ako sega kaku Jibrila ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ako jaranye ako ngeri ka jonye minga diyo kena Jibrila tara ko ala ko tiere la ninjenye etirike ayaka fe bedi alama abe o nabi ibrahima akadnambonya kama ala yaka dubonya dubbe alibeti ubora yedi mauludu kelaw ayedna umbonya ka kongoto dumuni ala ba ka dubonya nala yika dubonya ti dogoyalita kofe ay ibrahima laja ale re kiraye adenga ismaila o kiraye o deng adenga ishaaka o kiraye o denga yusufu o kiraye yusufu de fene demso o de furule tumbe kira ayuba ma kira nani kase duruma o bebora ka du kono wa ala sona ka kiraya ani nabi nyumaya ko bla ibrahima ka du kono ambe minu wele ko ay daraw sirifu ali betiu no e mamadou na bona we olu de bora ni ndubai ngono ibrahima ka du kono dino bi dumuni dumi ngono yatima bi dumuni dumi ngono fanda ngono bi fayorom wallahi mawama yi dad nan dumunina ki da fanda ndumunina aka dubi ka du dashini olane ala ka je ni ndaya kuru damado kumbambolo kadi mauludu kela uma sabo annuso jara kene fara kene wasa Sayyidina Umar Sugule kabo Sinzani ale anga shirifke ka foli kana si no Ashrif Abdul Jalil Haidarai ala suqihi yujibu zurra li yaghiza bihim al-kuffar wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salihat minhum maghfiratan wa ajran azima wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu ورضي الله عن الخطب المختوم صاحب الختمية والكتمية أبي العباس أحمد ابن محمد التجاني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي ألفو كعلى تنو كبركدا أو بالمكة أني أو كنونيو في الله سيدنا عمر سغولي كابو سيزاني مي شيخ عبد الجليل كخادموي ambe ni sigorena na ka sigilanye ambe ni sigorena na yikoyi ambe kuma awye ni sigorena ni Abdul Jalil Dalanay kasawu yake munye alaka jonima do ko kullu suhbatin kanat lillahi damat wa tasalat ko jawo je no dabora alaka mako ke alaka ma o jebi dumi o be bama fu aljina kono wa ma li ghayri llahi ni je mingera alako yere tanaka ndu o labanye alnin kunya donye kadaka o tena laba Sheikh Mama Famanta bela jele ya dona kama sebeyai be ya doni buli alaka jonyimo nofe ka damne Mali corona anat lebini baneni baba
ama maa bɔ maa na bɛɛ lajɛlen ka bɔn a bolo o sababuya de ye an se nin sigiyɔrɔ in na ka na fara ɲɔgɔn kan ka alakira ka kɛnɛ n'o ye mawuludu kɛnɛ ye ko ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ hali n'a bɛ kɛ ni dakuruɲɛ 2 dalama ye an balimaw an bɛ an torin ka segin an kɔfɛ dɔɔnin ka na an karamɔgɔ ka kuma nɔfɛ n'o ye Musa Jumu ye radu tɛ Busairu bɛ min fɔ ko da'ma da'athu nasara fi nabiyihim wahkum bima shita madhan fihi wahtakim ko nazaraw ani yahudiyaw olu ye min fɔ u ka kiraw ma ani u ka nabi ɲumanw ma ko silamɛ ɲuman k'i ka n'o ɲɔgɔnna fɔ Seydina Muhammadu ma sallallahu alayhi wa sallam n'o bɔra la kuma o kuma ka di ye tanu ni o tanu ka di ye o bɛɛ fɔ alakira ma nin bɛɛ ka dɔgɔ Seydina Muhammadu la. Alpha Muba Haidara ale fana ye foli kɛ bereta bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Alhamdulillahi rabbil alamina n b'a dɔn an ye Ala fo ka Ala barika da an ye tanga ɲini Alahu Taala fɛ ka sɔli zamzamiw kan mun ye Seydil Mustafa ye. Alhamdulillahi kɛrɛnkɛrɛn ma an karamɔgɔw bɔra u ye kuma caman fɔ nin kɛnɛ kan yan k'a daminɛ surɔ la fo ka na se bi ma an ka sekobaw kumana an faw kumana an kɔrɔw kumana an karamɔgɔw kumana. Alhamdulillahi rabbil alamina kɛrɛnkɛrɛn ma Alpha Mamutu Haidara ni Ala ka latigɛ kun tɛ ale kun kan ka ye nin kɛnɛ kan bi i n'a fɔ san o san u b'a kɛ cogo mun na mais nin ziyara ye ni a yɛrɛ ka ziyara bɛnna a ka ziyara kun ye kunungo ye a ma se ka yan sɔrɔ o sababu la ne y'a den ye alhamdulilayi Alpha Mamutu tɔgɔ la an nana an sen jɔ nin kɛnɛ kan yan k'a daminɛ Alpha Sidiki zuriya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an nana an sen jɔ nin kɛnɛ kan yan alhamdulilayi an bɛ Ala fo ka Ala barika da an karamɔgɔw bɔra ye kuma caman fɔ alhamdulilayi sigi kuntalajan kama mais an tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ fiyewu Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a ye kumakan 5 fɔ f'an k'o di jama ma. Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kira b'a fɔ an ye a ko kɔɲɔ 5 bɛ yen ko an ka hakili to o la yanni fɛn 5 k'an sɔrɔ o fɛn 5 ye jumɛn ye Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko tuma min na anw bɛ denmisɛnniya na ko an ka hakili to yanni an ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye an ka hakili to Alabato la o tuma n'a faamuna mawuludu ye denmisɛnw de ta ye n'a faamuna mawuludu wallahi jeunes de ta don wallahi. O tuma na silamɛya n'i y'a ta k'a jateminɛ bi a tun bɛ cɛkɔrɔbaw bolo denmisɛnw mago tɛ silamɛya la bi k'a daba sababu kɛ denmisɛnw ka lahalaya ye silamɛya dun mago bɛ silamɛ denmisɛnw de la Alakira ko shababuka kabla haramuka o tuma an ka hakili to tuma min na an bɛ denmisɛnniya la yanni an ka kɔrɔ n'o tɛ silamɛya jigi tigɛ mɛ ni silamɛdenw ye bi o tuma na ko silamɛya mago bɛ denmisɛnw de la a ma bɔ d'aw ma kira ko ginna ka kabla fakiri kan ko tuma min na anw ye setigi ye an ka hakili to yanni an ka kɛ fanda ye. O de la nin kɛnɛ ninnu an k'an jija an ka dɔrɔmɛw ka taa nin na n'o kɛra wallahi lahara jɔ don na ka anw ma dalilu ye a ma dɔn ma a tilala k'a fɔ tuguni ko an ka hakili to firaku ka kabila suguli kan tuma min na an fɛrɛlen don an ka Ala batu yanni an ka koron kuma lasurunya kama Alakira nana fɔ siyatu ka kabila sagami kan a ko tuma min na kɛnɛya banna an k'an jija an ka Ala batu yanni an ka bana o tuma a bɛna kuma in kuncɛ jumɛn na a ko hayatu ka kabila mamatu kan ko tuma min na an bɛ ɲɛnamaya la an ka hakili to Alabato fɛ yanni an ka fatu ko bɛɛ lajɛlen de bɛ o ma o tuma na Ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma Ala k'an balo silamɛya kan Ala ka limaniya d'an ma bija Mustafa. Nin folikan ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ duwawu sɔrɔla ka daminɛ an karamɔgɔ Ahmad Tangara fɛ Dalailul Khairati minnu tun kalanna ale ye o duwawu kɛ. wasaqil ya rabbi mawazina hasanatina وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتعوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا بطاعته واستعملنا على سنته وتوفنا بعد طول العمر وإدراك المنى على ملته وحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى
ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا بعد طول العمر وإدراك المنى وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى بعد طول العمر وإدراك المنى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم نقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا. الخليفة آدم كوناتي عليه سرقة قرآن دعو كلانو دعو ختم القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تجديد أو همزة أو جزم أو إعراب بكين مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الحال. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من كرم أضياك مع الأعضاء والقلب واللسان وحب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختمنا بالشر والشقاوة والضلال والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبير وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بيك التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفى وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد دياء وبالصاد صدقا وبالضاد دياء
ضياء وبالطاء طهارا وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفايا وباللام لطفا وبالميم موعظا وبالنون نورا وبالنون نورا وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هدايا وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما كرمنا ونور ما تلونا إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى روح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا من الناصرين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعونون بلا جلين كلانين كوفي كابا أنكرمو عبد الرزاق نوي أنكرمو على مهنلا أمدو بلي وخا خليفة أنا دينكي أني با كلافو نوي على مهنلا الإمام عثمان كلافو دينكي نولو بي ماما فمانتا يري كرمو لكاوي ولو سور لك دخونيا لبونكي كدووكي أني دو أنفع زيارة مي نو سباتيلي دو أمبولو نو يه أنغا كبرو بلي بلي نو يه عثمان كلافو حيدرا كبروي ni bara bana sanwosa amita bara kunje ora dugo mummi kawra o dugo ye mi dugo barka mawi bara kunje ni ma bawye Allah taala bi heraki siginden herami bara kunje le ni ziyara ye Allah taala bi heraki siginden herami mana amimi geleya bela jele ma na ye fata ta sa amina fata ta obika fatia bakili na ye fatia mu ko tlap mamina ama nyeshi kaburu bilbili ma kata dugo kunjayi na zira ye dugo bi kay ka jamal labla ka se sanwrama ya rabbi ami anyina Allah taala fi Allah taala ka sigi Allah taala ka here sigi laba Allah ka here Allah ka wasaudi Allah ka sutraudi Allah ka jidu ke Allah ka zonga zomba son sa chama be Allah taala bulu Allah ko dama sa chama be Allah taala bulu Allah ko dama mama famanda ala ni mizigi ya rabbi Allah taala ka shine kena dama Allah ka wasaw dama Allah ka sutraudi Allah ka jidu ke aka shegu ka ta ka shegura ka tabla fo shamatijanna abela jile ya rabbi Allah ka hinasa abela jilema Allah ka hinasa abela jilema Allah ka zonga zomba son Allah ka jidi o ama hakli to anya fo chumna odedo ami shi kaburu ma abela jile bita dugo labaye mana amina dugo amina odianga karamo bama noye ba haidara abina dugo bakilinga ami jeka fatia mo nyadala manaka yuran zakara falyatafaddal mashkur tabarakallah. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسقنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارا نونم بلا جلين ترى كونجي أنا المامي
noy alama hinala al imam Usman Khalafo ka rawdala noy adayro laban ay ka so am dalay ka ziyara keno ka soro ka do laban ke ka baran kunce ambe Allah ta'ala diri kalamun kera ala kira maslimun kera ala kira majamul kamun fora hakli jigin ani duwa do mun kera fuga ta si ziyara min kera nin baran konnala ala ka bela jele jabi anyi an la nyinu ala ka bela jele sabati ala ka sanna taw fana jira anni aw bela jelena wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ay bonne ne gramo je mina kuma wili balila be